Izvoli, kaj boš danes predstavila? Jaz sem Alja Krušič, predstavila vam bom pesem I Won't Give Up On Us. Kako to, da si se odločila za to pesem? Všeč mi je bila. Se boš tudi spremljala v klavirju? Ja. Tudi klavir igraš sicer? Ja. Že dolgo? Ja, 7 let. 7 let. No pa kar izvoli. Into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. There's so much to hold, and just like the moon stars, I see that you've come so far. So be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all I love. I'm still looking up when you're needing space to do some negative. I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn. Some even fall to the earth. God knows I'm tough enough. God knows I'm worth it. Okay. Super, hvala. Odlično. Zadovoljna? Dobro. Zdaj pa lahko prije žreba. Številka 8. Številka 8, stopni korak nazaj, pa pokažem. Tam dole, tam dole. Alja je zelo vrela prijateljica. Velikokrat smo že slišali pet in vemo, da se bo izkazala. Zato navijamo za njo.